Mabisu-bisuay at tapunin mana Tawin mo Gatang sinuwan Kanakaton Harusong lihon Harusong lihon Nung kitang balon Yesus kasasalit ko mo Masang ko iwan Sino Katang ko to Yesus isang lihon. Okay. So nung kaswabon kumadati din sanan at ako po tilambus kanong misis at ako po diswang sa mayam. Kinurahingan iswang radyang sorga kung si kaudat kaswabon iti insan pod kano yahay pati mong kago mayat kay sisan na sumbayang iti muntok dot ay pakinangahan ang pangimbulayan dahay right ko panambarasan no di kaboras sa ay panatalayanan so banabay na kung si kautu tapi mo dahay miyampay ginawad o sanong ang pangungkab o may nayahay onward pungusuban gisambot nuno na pahit panudukan o pagangatan iswang dat panambarasan iti nga ang silid isa kago pangiwaguhan dat rohani lagi isa kago hit mila dahid man way ay mangigit dahid lobi kasamok kumadya tinasamayang dahid iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Maboras ako sanong kaswabon o sanong hari Isnin kumadati din sanan bayno no po nga turu tadaw tulan katalu tahun 2022 7 hari bulan mo tigi ruhay ko piti bulan 3 ka daw sa minggu na nakataliw bayno na po nga ay itinapot panambarasan dati karait do kamoyon dat kahaharan mila nagiborasan dat it nugela kahaharan nila i harta benda kabudi do malay lo ikalansanan dat ay itinapot panambarasan takot tihom pasilid isa kago pangiwaguhan muntok dot ay iati sebagai penatalayan da kinorohingan kapisan nga nagid kinangahan nagi kapagyampayan datid mayad kay sisan dot ay maya dot penatalayanan di anjuran dot SDM Mission Sabah. Sayra na pod nawayaan dati it pelajaran di kanihab nga katilambusan tay kasunsudan na padi nga karay titit ay mamuruhan tokatit kahaharan ngay dat kaswabon na bayno iti diha kasunsudan diti pelajaran dati karay dot per 10. Intangan to kono pay kasalimpunan da pamagunan nga kinarahingan no pohom minanahak dot ay kuasa kumadit molahingon dati da no kapagulo montak iti pamagunan yolo na himamuruan iti pamagunan mantamong idit tiyonon diolo insanan no pohit harod ipamagunan da antakan idi nga mila dilo purimunon. O kono ko man purimono indalanon nga man nagidilo gompio.
iso na po hit mimbulay paguhatan dagiti nga ay sayra na po didat no kaduso hitulun pinasaliwan daman tadahirid kinayanan diolo hirid Eden ino po dihit itino po di pamagunan nga hirino dihit nindalan diolo mintang ta kono pamatid di don katun-katun te ko don animasi dot ay unsoy nga itino po pamagunan nga ay paimpulih dot alumis ino pa'y asanong kat noretan da hiring nga inay hirid kinayanan dilad antakan itaman kasaliwan pa di hirid taman nga ino pa kagadi pamagunan nga ay sasuni tu padang tanamay nagidi di adam saraw ko nung ay yun di haroy katapatan nga yun dit ay haro katapatan kakikiro nga atapot na gid sayran nakasaliwan pa lumantad hirid taman idin nga ilo indot ay nuridi mananam tanong kunundo ka itindot santabilot ho di padang hilo na pananam tanaman ka kararanghan na po di nga megal didit kusong di pamagunan nga ino pa nailan dati itino pa pamagunan nga ay numani kinorhingan won sayo ay so na kamayan dat it kakitanan da alumis nga ino pa numano kinorhingan mo sayo antakan iso at pagaduhan kumadiolo yolo na pa di nga miloh do may pangakan mantadat iso nohot ay kayo irin na po nga pangilaan dat osonong arat irin ni pinagaduhan ina pa dihit ay kayo hidi nga minanahakot kapamuhandaman di patilombus da kinorahingan na po nga isiyo hasanganu isiyo nagit sang kuwasa nuno na pa'y harad ipamagunan irini kapamuhandaman da iri mandari diolo tanudo ipagaduhan idi nga kakitanan na po nga kanu pod papaindalan dat tika tumano di pagaduhan idi gisom na di dat iolo na padihom ay nasilih di dat isa kaguhot kasiwatan di rogon dami na maratu doon sa kinorahingan nailan na dati pa yung kuray karatuan diolo sayra na po di naratu iolo nga amo na di kinorahingan tes pawo da tulun maya dat ay pohon pengetahuan kemudian po nga naratu na di duo na tulun na di pakayon nit ay pangilaan muntak dat tulunid di maya di pohon pengetahuan dat pangilaan do osan ng arat hilo na pa kinoratuan dilong gumo na paguhatan dati hilo na pa DM1 di gulod karay titit kamon ay iti pohon pengetahuan baik dan jahat harangay na di manguhat at paingkuro madirid sayra na po did minay pagano hihawa akano disyo karikot na di Adam may siyo onway Adam ginapus to di Adam hihawa di diri harangay na di tuhat at yun di ginapus to siyo paingkuro kayo sayra na po kita no kasalai karuhang gapusan daw kamo
hingga podi kapusan kin poratong poit turosot mintang nunga ait alala poy munung gatan taburui mintangi karuhanggat nakasala isaw. Intangan na po hikantakan dahirihom miagalidit nakanti adam minamagapu si sawo daw. Tu sayra na po din nuhat na kinarahingan dat isaidit minikaw di pangakanil di kasyom ay dogyan akon kay tandu dan nay patako doho kasyo. Komoyan dat ya dinaratan ko isir di kakikiro nga minangakan magyadi. May nakanta siya gapu sa tokay. Nakura itong hindi kapangakan na pagaduhan matigati kadi pagaduhan na kinarahingan nga mirundun kita na pakantan mirundun kita na pakatu amatu disyo. Saya rakari katagi di kinarahingan nga ay dogyan akon kay tandu dan ini tako doho kadisyo. Saya rak na pod ikaruhang kawan si sala iati isawo numandati kawan sayo pintagadan gitu kan kaya di ka pintagadan harimang kuit basug kena ya kah apakah basug pengkur malet tila pengkur atau di hati maman pa di urun nasihat ka pengkur lagi ay nga ino pa di hit keputusan dat natarimo dati nga naratu gitu tulun da iswang kaduso rinumundu ni Adam dat nakaduso pengkah to kan lagi kadaw kakusayan kasala na pay tanduom kada na wawongon da may kagurundun gi kada na dati suguta ila di Adam sekira pa pensalay karuhangom pensala kan na dindo nga pengkah ka ampunan ni gyando po. Okay. Nga itino pa di tulun halipiad na di kinarahingan man umbalay tespawo maya itit ay kayo dat pangilaan da aratam o sonong nga inapay kapumuhandaman dati kumakinarahingan nga patilambus dat isiyo na matiit tadon o insana ni titahakot o sonong kumatulun. Milo nagi datid o kitolod iswa nga Yakubus iso ayat kapadam turu isiyo nagi kadaw hit manahak dati dat kuasa dok kanu dok kahaharan isiyo ni sangano ti pamagunan isiyo nagi kadaw hit ay sangano dat nuno pay harad idati isiyo nahi manahak da kuasa papatumboyo dan nuno pay haro kahaharan dati ngaritan na dati di kaswabon kan habot nuno pay harad idati nga kinarahingan ni sangano isiyo na papatumboyo dat nuno pay kahaharan dati iswang ga ulangan buka 8 ayat 28 nagi popohondom dati dat isiyo na tadon do insana na barakat kinarahingan nagi pinapaintalang dat nununang kuti kamoyon dat sistem persapuluhan nagi persembahan. Jadi kasuaban na pati bayna nga mangimbulay ta kumati di lapor sa puluhan. Noray tanda hitid kinarahingan no pinapaintalangin lo tadon kinasalim. Iti na padi kamandat persembahan nagi persapuluhan iti nga papaharo dat ay keperluan da kausinan di monokadung da pelayanan iswang dat ay kaabah da kinarahingan antakan di
zaman Israel. Ina padihit ay kinindalanan ni dit persembahan persepuluhan mantadit bangsa Israel di timpu nakatalib nga notarimo dati sebagai pananod dat Seventh-day Adventist isaot ay kapagalan da pelayanan tulun-tulun da lewi nagi maya dat kapagalan dat hilak kitab ikanu da manakadung kakausinan penginjilan dahiti pempuli pemagunan. Kinarahingan numandi siya patatapo dat paingkuroh nangku itit ay kamayon dat ay katilambusan da kasunsudan dat manakadung takatit tabar atas sanong iti pelayanan na paimpuli pemagunan sumondih nagi kadautit ay usaha da persembahan da tulun-tulun da kinarahingan. Minamalahawi siya dati sumilih da penatalayan ngai di magiuhup aiso na day kamayon dat mementingkan diri miampai da kinarahingan papaguli takod persepuluhan manahak takod persembahan kumadaw. Jadi ato kana di tisa nila kamon dat pohon pengetahuan baik dan jahat nga ina padihit ay kasunsudan idit kamilaan dat asanong kaaraat nga nakatilam mo si kasarit ti pubay no hinggo da harah diti kamon dat persembahan persepuluhan. Isa na pohon tamodan idit ay pohon pangilaan dat asanong kaaraat nga papaylo da ina pay pamagunan santabit iharod antakan idi nga kinarahingan na tadon tay ka kinarahingan na sangano nga ina padihit prinsip tay ka kapamuhandaman idi nga katilambus dat mentok natid insana dating pubay no hingga itinapadit persepuluhan persembahan nga isa kakunan dati dat ilo na po nga kinarahingan na sangano. Ina pa'y naratian dati right na po ko iti tadaw ay laan dati dat sa minggu na po nga turo at tadaw. Ina pa'y tadaw ka turo idi nga